خیلی کلکه ما میدونم برادران نه تنها در کانال ما ویدیوهای جالب است، در کانال دیگه برادرام هست. کانالی که من به شما توصیه میتونم، این کانال نام داره اگراتیجی گرمانیا، یعنی که برادر در آلمان است. در اونجا هر گونه ویدیوها با مانند سال اکسپریمنت ها و دیگر چیزهای جالب میکنه. راستی من دیروز حجت و پولهایم را در پاییز گم کردم. امکان نشد یگان چیز میدودی میخوردم. میتوانید به من کمی کمک کنید؟ من از دیروز یگان چیز نخوردم. راستی حجت ها و پولهایم را گم کردم. من نب آمدم به اینجا. حالا پارچه ویدیویی که تماشا کردین تمام این ویدیو را میتونین در کانال خودش تماشا کنین که بعداً چی میشوه. سلکه این ویدیو را من در اپیسانیا در پادکست که کانال میمونم و همچنین میدونم که بسیاری آدم‌ها در بین ویدیو با سلکه ها نمیگذرن. همین خیال در آخری ویدیو وقتی که شما ویدیو را تمام میکنین در پادکست هم سلکه همه ویدیو را میمونم، میتونین بعداً هم در این تماشا کنین. حتما اینو کانال سلامایختون نرسونین. و بسیار برادرای دیگه هستن که برای رکلام میپرسن در کامنتاری. برادر برای رکلام در کامنتاری، یعنی در تلگرام یا اینکه در اینستاگرام میپرسن. اینستاگرام در بالای ویدیو شما هستیم، لوگوتیپ کانال ای نامی اینستاگرام ما. تلگرام باشه در اپیسانیای ویدیو. جنایتی که ما امروز دربارش گپ میزنیم خیلی هم شانسی زیاد داشت برای مخفی موندن. قریب بود که جنایتکار میتونست که مخفی مونه و یگان کس از جنایتی کردگی او درکدار نشود. لیکن یک آدم در اینجا بود، یک آدمی که تمام کارها را کرد تا که کار اشکار کنه. حادثه اویله پورتر. حادثه سر می شود از یک شهرک خردی کوتا پاکس در شتات کلرادو. حادثه رخ میده با دخترچه با نام لیا پورتر. دخترچه به دنیا آمدگی بود سال 1994. او فرزند یگانه این اویله به حساب نمی رفت. برادری از خودش کلان داشت با نام ماکس. او با برادرشون خیلی هم خوب بودن. بغیر از برادر بودن با او میتونیم بگیم که دوست هم بودن. او از وقتی به دنیا آمدنشون خیلی هم اینترس های یک جای داشتن. به هر دش یک چیز معقول میشید. هر دش یک گونه کروگی دوستا داشتن. از خودی تولد شدنشون او گویا که نه تنها هم برادر خواهر بودن و همچنین بغیر از برادر خواهر با رفیقای بهترین بودن. و البته که در مکتب ماکس از خواهرچه خوردیش نگاه بین میکرد و اگر که یگان وقت با خواهرچه‌اش یگان مشکلی رخ میداد او میتونست که همه وقت مراجعت کنه به برادرش و او به او کمک میکرد. آخری دخترچه باشه خیلی هم دخترچه خوب بود، با دیگرها دوستی میکرد، دوست میداشت که رسم گیره، رسم کشه و خیلی دوست میداشت رقصه. سال 2013 هم ماکس کالج ختم میکنه در شهر همسایه ترینیداد. او به دست میاره دیپلمی مانوالنی تراپیوت و به کالیفرنیا میآید، با شهری که خیلی هم از کلرادو دور بود و او میخواست که در اونجا یک سالن خوردکک در دایره مساج بکشه. در این وقت باشه لیام در همو مکتبی میخواند که ماکس به نزدیکی ختم کرد. او هم میخواست که با قدمای برادرش روه و همچنین به دست بیاره دیپلمی مانوالنی تراپیوت. یعنی که نقشه چنین بود. وقتی که در کالیفرنیا برادر او مساج سالن داره، او مساج سالن کشودگی بیزنس رفته است، میخواست که خواهرش هم همین ساعت بخونه، دیپلم به دست بیاره و وقتی که بود میکنه میآید در سالن ما کار میکنه، بسیار کار نمیکنه. لیکن در همین جا حالت تغییر مییابه. ایدئال اویله‌ای که در باره سمیه خیلی هم مستحکم گپ رفته است بود در اصل نه اونقدر ایدئال نبوده. بله، بسیاری برادران میپرسن ایما که آیا ما چمپیونات جهان رو تماشا کرده هستم یا اینکه نه. متاسفانه ما اونقدر ذوق بسیار با وقت هم ندارم، لیکن هستم برادرایی که وقتی خودشون در تماشای ورزش میگذرونن و شغلی خیلی هم زیاد دارن با ورزش. شما میتونین که در این شغل دوست داشته خودتون نه تنها وقتونه بلکه پول هم کار کنین. چگونه کار کرده میتونین؟ بس که در یکم کامنتاری ذکر پیش دیگه بگذارین، در سایت رجیستراسیون کنین و فراموش نکنین در وقتی پول رجیستراسیون کردنتون پرومو کانال استفاده برین که با یاردم پرومو بونوس به دست بیارین. سلکه و پرومو در یکم کامنتاری ذکر پیش کرده. بعد رفتن برادرش لیا خودش تنها ایست میکنه. او از رفیقاش دور بود، از رفیقای مکتبیش دور از خونه و از همه ده مهمش که او از شخصی دور بود که نغزش میدید، یعنی که از برادرش. لیکن کمتر پس او یک جوان رو میخره با نام جیسی ماین. این جوان از 30 سال زیاد داشت، یعنی که جوانم بگیم نمیشوه برای اون خاطری که در این حالت دختر تنها 19 سال داشت. بعد شناسایی لیا با خانه پرینش، یعنی که دوست پسرش میگذره. خودی این مرد مثلی نبود. کوارتیرایی که او زندگی میکرد سیوم نبود، یعنی که استیمات میکرد و کار میکرد
ҳамчун тату мастер. ба хотири оне ки духтар худаш расмкашира нағз медид, коре ки дӯст писараш мекард با او موافق بود. درباره سن سالشون بگیم اگر خیلی طرف فکر کنیم ورودی به نیست یگون چیزی بیزیب در شناسایی او نه هست. وقتی که دختر با او زندگی میکنه اداره خودش از دست میده برای اون خاطری که دوست پسر پیشینش گین پرنماد میکرد و این دخترم باشه مکتب میپرتایا و شروع میکنه با کاری دوست داشته دوست پسرش، یعنی که با استفاده مواد مخدر. مکس درباره حالت او درک داشت و میفهمید که حالت او بد شده است، لیکن یگان خیلی کار یگان چاره برای او را آزاد کردن از این پریویچکای بدش نمیکرد. از بین یک چند ماه میگذره چه خیلی که ناگهان پیدا شدگی بود ادنشینی او همین خیلی ناگهان جنبست می شود. بعد جدا شدن از دوست پسرش اونا میتونست که دوباره خودش در مکتبی که اول میخوند واستنوید کنه و همچنین نمیتونست که در ترینیداد، یعنی که در همون شهری که بود بیسته برای که در اونجا جای خوب هم نداشت. بعدن صبح 3 ایولی سال 2014 لیا با همراهی اشیاهای لازمش در ماشینش با همسایه شهر میرود، وست مینستر، و در همینجا تمام نه والدین نه برادری او نمیتونن که با او هم صحبت شوند، یعنی که در سویاز نمیبرامد. ای در بالای آنه که برادر او همه وقت با او صحبت میکرد توسط تلفن یا اینکه SMS. البته به خاطری که دختر در سویاز نمیبرامد این سبب تشویش مادر او میشود. بعد 2 روزی که آخرین بار با دخترش صحبت کردگی بود، یعنی که مادرش 5 ایولی سال 2014 با پلیسیا مراجعت میکنه. البته یکمین کسی که برای پلیسیا جالب بود و پلیسیا میخواست که او را دپروس کنه این دوست پسر پیشینه دختر بود، جیسی ماین. در دپروس او میگه که دختر دیدگی بود آخرین بار 10 ایول، یک روز پیش از اونی که او از سویاز گم میشود. موافق معلومات های او که با پلیسیا گفتک او در یک مهمانخانه بودند. با او یک مناقشه رخ داد، یعنی که او جنگ کردن، سپورت کردن درباره اونی که جدا میشوند. بعدن این جوان خواست که دختر بگذاره، یعنی که جدا شوند و بعدن خودش به خانه پدر مادرش روند به مریلند و زادنو در این شهر او میخواست که به بیمارخانه خوب روه تا که از پریویچکای نزاویسیمست آزاد شوه. در نتیجه جیسی چخیلی که خودش میگه روز 10 ایول میمانخانه را ترک میکنه و به طرف وستوک به شهر مریلند روانه میشوه. در این وقت دختر باشه در میمانخانه میمونه و با او چی رخ دادگی موافق معلومات های او نمیدونست. بعد چی نزدیکای دختر رسلیدونیای شخصی خودشون میگذرونن. مادر دختر میفهمه که پیش از گم شدنش دختر با یک نامری زنگ زده که این نامره مادر او نمیدونست. بعدن مادر او به این نامره زنگ میزنه و میفهمه که این نامر از یک جوانه با نام کریستوفر وید. مادر دختر نمیدونست که این جوان کیه، لیکن بعدن معلوم میشه که او هم خواندگی در یک مکتب با همراهی لی و مکس. از این بر میآید که این بچه لیا میشناخت. بعد ختم کردن مکتب میانه او یک چند مدت خدمت میکنه در فلوت. اخدی این زمان باشه میخوند همچون کریمینالیست در یکی از اونیورسیتت های همون شهر. مادر دختر از این جوان میپرسه که او چگونه رفتار مناسب داره با دختری او. جوابی که این جوان میتیه با مادرش خیلی هم او را به حیرت میاره. با گفتی خودی این جوان او خواست که به لیا کمک برسانه. لیا با او مراجعت کرد تا که او توانه او را آزاد کنه از این پریویچکای بدش، یعنی که استفاده بردن مواد مخدر. کدام جواب مادر دختر به حیرت آورد. ما از همون فکتی که دختر او مواد مخدر استفاده میکرد، یعنی که پیش از این گپ فهمیدن مادر دختر نمیدونست که او مواد مخدر استفاده میکنه. بعد این معلومات فهمیدن مادر دختر تفتیش میگذرونه و در سطح سایت ها میبینه که در اصل هم چقدر مدت های پیش دختر در ویدیو و پست های این پسر لایک و کامنتاری گذاشته، یعنی که معلوم میشه که دختر با این جوان مدتی دراز هم شناس بودن. این جوان قائل میشه که روز 3 ایول روز شب با همین دختر گذراندگی. وقتی که او در خانه این جوان بودن شام دختر یک SMS قبول میکنه لیا. موافق معلومات های این جوان وقتی که لیا از خانه میبره با SMS جواب داده در فورگون سفید 6 میروه، دیگر این جوان لیا را نمیبینه. بعدن کریستوفر این استوری را در
допрос мега. баъзеи гуфтаҳои ӯ тасдиқ мешаванд тавассути камераҳои наблюдение ки дар як кафе ба навор гирифта шудагӣ буданд. дар ин навор дида мешавад ҳам Леяу ҳам Кристофер. аз ҳамада ҷолибиш дар ин ҷа онае ки чӣ гуна Лея дар ин вақт бо Кристофер вохӯрд. баъде ки ӯ аз дӯстписари пешинаш ҷудо мешаванд, ӯ ба хонаи яъне ки ба шаҳри худшон ба назди модараш намеравад ва ба ҷои дар сайташ менависад, дар социални сеташ ки айни замон ӯ бомжай, бехонае ва дар сообщении ӯ ҷавоб метаҳад мас Кристофер. баъди чӣ духтар ба хонаи Кристофер меравад ба шаҳри Вестминстер. ӯ гуфта ки мондай ва мехоҳад ки хоб равад. ман гуфтам хуб ва баъд ӯ ва ма ёфтум баъзе чизои ӯра маводи мухаддира. баъди чӣ мо камтар гапомон гирехт бо ӯ ҳамон шав. баъди ӯ рафт. баъди рафтани ӯ ма дар ташвиш набудам, барои он хотире ки ман мефаҳмам ки ма бозидам нақши рафиқеро ки хеле ҳам барои ӯ дар ташвишай. ман рафиқи бисёр надорам ва ҳамоное ки бо ман ҳастанд ман нисбати ӯ хеле ҳам рафтори хуб мекунам. аз ҳамин хотир ҳатто як рафиқ ма аз даст додан барои ман хеле ҳам зарбаи сахт аст. ман ӯро мегуфтам ки агар ки маро бубахша, агар ки ман ҳамчун шахси ғазабӣ барои ӯ дар назар расидам ба сабаби оне ки ӯ маводи мухаддир истифода мекард. аз ҳамин хотир яъне ки ман мехоҳам ки яъне ки ман танҳо ҳамаи хушиҳоро барои ӯ орзу дорам ва ман ягон бадӣ нисбати ӯ надоштам ва надорам. албатта ки дар аввал и ҷавон ҳамчун гумонбари асосӣ барои детективҳо ба ҳисоб меравад, лекин баъдан ҳамаш тағйир меёбад. якумаш ки политсия мефаҳмад ки Кристофера аз хизмати ҳарбӣ озод кардиян баъди суҳбат кардан бо психологии ҳарбӣ. яъне ки чӣ гап рух метавад ки Кристофера психологии ҳарбӣ аз хизмати ҳарбӣ озод мекунад. ӯ ба психолог мегӯяд ки ҳамин хел орзу дорад ки духтарора зидди хоҳиши худшон банда ва азоб бида. баъди чӣ Кристофера ҳамчун шахси на он қадар хуб ҳисобида аз хизмати ҳарбӣ озод мекунанд, ба запас мефиристанд. баъди чӣ мошини духтара яъне ки Леяра аз як ҷое меёванд ки назди хонаи Кристофер буд. политсия аз мошини духтар ашёҳои ӯро меёванд, лекин ашёҳо барои ӯ лозим набуд. ӯ мекуфтанд ягон чизе ки барои расследованияи ояндашон кӯмак кунад, хун, анализи ДНК ё ин ки ягон чизи дигар. лекин мутаассифона ягон ин хел чиз дар уҷа набуд. дар сари политсия як савол ба миён меояд ки барои чӣ мошини духтар дар территорияи хонаи ӯай ва политсия хоҳиш мекунад ки хонаи Кристофера бикованд. Кристофер сопротивляться намекунад, яъне ки зиддият нишон намедиҳад ва ҳатто ордерам талаб намекунад. озод ба политсия имконият медиҳад ки ӯ хонаи ӯро тафтиш кунанд. хонаи Кристофер хеле ҳам ҷазир буд. дар ҳамаи ҷо мусор ва чизҳои ношуста буд. дар тамоми ҷойҳо банкаҳои холии газировка буд ва бӯе ки дар хона буд тоқатнопазир буд. дар компютери Кристофер боша запросҳои порно бисёр буд ва видеоҳое ки ӯ гуфтагиай алоқамандӣ дошт бо духтарҳое ки бастагиянд. ва ҳамчунин аз хонаи ин ҷавон таъппушҳои занона меёванд ки бисёри ӯ нав буданд. вақте ки аз ӯ мепурсанд ки ё аз куҷо пайдо шуд, ӯ мегӯяд ки ёра худаш харидагиай ва барои худаш занонае барои марчи дар кора, лекин хел мега ва ба ғайр аз ин дар кровати ӯ як доғи хун меёванд ки омехта карда шудагӣ буд бо отбеливатель, яъне ки маълули ки доға мешӯй. ва ҳамчунин аз хона дарёфт карда мешавад чекҳое ки дар уҷа нишон додагие ки ами отбеливателора ӯ ба даст оварда, яъне ки харидагие чекҳои магазин. аз як тараф фикр мекунем ки дар хонаи ӯ хун ёфтан, ин хун метавонад ки муайян кунад оё ӯ Леяра куштагия ё ин ки не. лекин дар инҷа як мушкили дигар буд. мушкили онае ки яъне ки якта не як чандта. якумаш ки ин хун омехта карда шудагӣ буд бо отбеливатель, яъне ки вақте ки ӯ хост ин хунна тоза кунад бушува. ва дуюмаш оне ки то духтара наёванд, намешавад ки ин хунна бо ӯ муқоиса кунӣ ки оё хун аз духтара ё ин ки не. яъне ки барои фаҳмидан ки анализи ДНК дар духтар тааллуқ дора ё не,
ту бояд анализи ДНК-и хили духтара дошта бошӣ. Ҷасад ё ин ки бадан ё ин ки ягон чизи духтар маълум нест. Хуна намешава фаҳмид ки аз кие. Яъне ки дар аввал гуфтем ки Кристофер барои политсия ҳамчун гумонбар буд, баъдан ҳамаш тағйир меёва, яъне ки ҳамаш ҳама хел тағйир меёва ки Кристофер барои политсия на танҳо гумонбар, балки шахси аз гумонбардам ҷиддитар ба ҳисоб мерафт. Чӣ хеле ки мо гуфтем, то вақте ки духтара наёванд намешава фаҳмида ки хунаи кияй. Ҳамин хел дар дуюм допрос Кристофер мега ки отбеливатель харид. Бале, хуна мехост ки бушува тоза кунад, лекин ин хун хуни худшай. Вақте ки баданша брид нохост, хун дар уҷа рехт, отбеливатель харид ки то ки ӯра бушува. Баъди чӣ маълумотҳои нав мега дар бораи он рӯзе ки духтар гум шид. мувофиқи маълумотҳои ӯ духтар субҳ барвақт ба назди ӯ меояд, баъдан ӯ ба кафе мераванд. баъди кафе ба хонаи Кристофер бармегарданд ва дар уҷа бозӣ мекунанд, просто видеоигра. мувофиқи маълумотҳои Кристофер дар як лаҳза духтар шурӯъ мекунад ба бузобузӣ кардани ӯ, яъне ки Кристофера сар мекунад кинокунира. ва дар натиҷа албатта ки Кристоферам ба мисли чӯна меиста ва дар ҷавоб духтара буса мекунад ки дар натиҷа кекс рух медиҳад. ҳардушон ба ҳамин кор машғул мешаванд. А баъдан давомаш бошад, давомаш мисли допроси пешина ки дар якум допрос гуфтагӣ буд. Баъди чӣ шом духтар як смс қабул мекунад ва баъдан аз хонаи ӯ баромада дар грузовики сафед нишаста аз хонаи ӯ меравад. Тамом, связ қатъ мешавад. омада маъқул буд, мара хуб фаҳмед. ӯ духтари ҷавон ва хушрӯай. лекин бовар кунед, ман ягон вақт аз думиюзавидагӣ нестам. Лекин дар як вақт ӯ тарафи махча наздик кард ва мара буса кард ва дар ҷавоб ман ӯра буса кардам. аз ҳама бадаш он яе ки ту агар ки бихоҳӣ мора дурӯғ бигӯӣ. ман худма бегуноҳ ҳисоб мекунам, лекин дар болои бо ман фикр мекунам ки ба ман сафедкунанда дар корай. Политсия бовар намекард ба суханҳое ки ӯ мега, лекин мушкилӣ дар ин ҷо он буд ки ӯ нисбати Кристофер ягон чизи ҷиддӣ надоштанд доказательства. аз ҳамин хотир маҷбур буданд ки ӯра сар биданд. лекин ба умеди оне ки Кристофер метавонад ба ӯ кӯмак кунад то ки ба ҷасади духтар наздик шаванд, ӯра таҳти назорати 24-соата мегузоранд. лекин мутаассифона ин кор рух наметавад. ба ғайр аз расследванияи политсия, Макс, яъне ки бародари Лея, расследванияи шахсии худша мегзаронад. дар мактаби миёна дар вақти хонданашон ӯ хеле ҳам кам Кристофера дидагӣ буд, лекин вақте ки аз ҳамсинфҳои ӯ маълумот мепурса, ӯ медонад ки Кристофер бештар маълумот дорад аз оне ки ба политсия гуфтагиае. ӯ мефаҳмад ки ҳатто дар вақти мактабхонишон Кристофер махсус журнале доштае ки дар ҳамуҷа навишта шидагӣ буд чӣ гуна духтарҳоро медузда, чӣ гуна ӯро таҷовуз мекунад ва нисбати ӯ рафторои бад мекунад. ва ба ғайр аз ин дар вақти мактабхонишон ду бор Кристофер ба хонаҳои ҳамсинфош ҳуҷум кардагиае ба духтаро, лекин дар вақте ки ӯ ҳуҷум мекунад дар хона ба ғайр аз ҳамсинфош падару модарҳои ӯ ҳам буданд. аз ҳамин сабаб ӯ ҳеҷ кор карда наметавонад. чӣ хеле ки мо шумо тамошо кардем ва медонем ки политсия натонист ки аю суханҳои дар кориро бигирад. аз ҳамин хотир бародари Лея ба хулосае меояд ки худаш ин кора зери назорати худаш бигирад ва Кристофера маҷбур кунад ки ӯ барои кори кардагии худаш қоил шавад. дар як муддати хеле ҳам кӯтоҳ Макс метавонад ки дар боварии Кристофер ворид шавад. Кристофер ҳамавақт ҳаракат мекард ки яъне ки нишон медод ки ӯ ҳаракат кардааст, как будто ба тафтишот кӯмак кунад то ки чӣ қадар зудтар битонанд духтара биёбанд. дар вақти суҳбат Макс мефаҳмад ки Кристофер, яъне ки ҳамин ҷавоне ки барои куштор гумонбар ҳисобида мешавад, хеле ҳам сахт бовар дорад ба картаи таро. картаи таро ин картае ҳастае ки фолбино истифода мебаранд ва баъдан як рӯз Кристофера даъват мекунад ба яке аз паркҳо ва ба ӯ хоҳиш мекунад ки мехоҳад муайян кунад ҷои қарор доштаи хоҳарша ва чӣ хеле ки Макс бовар дошт ба ин карта, ӯро мегӯяд ки ба ман кӯмак барои ӯра дарёфт кардан. лекин Макс барои худаш ба хулосае омадагӣ буд ки чӣ хеле ки нашава дар ҳамин вохӯрӣ ба даст меёрад маълумотеро ки мехоҳад ба даст овардан, яъне ки қоил шидани Кристофера барои корҳои кардаш.
пеш аз вохӯрӣ бо Кристофер, Макс диктофон гирён мекунад дар телефони худаш. замин, оташ, об, рӯҳ, пентаграммаҳо. Калода метавонам муайян кунад дар бораи баъзе аз характерҳои ман ё ки дигар чизҳоро ба ҳамин монанд. Крис, мо дар аслан бояд ки бидонем. ба чашмои ман нигоҳ кун. ӯ дар куҷоае? Ман намедонам ӯ дар куҷоае. ӯ дар куҷоае? ӯ дар куҷо қарор дорад? Ту медонӣ ки мо чӣ метавонем ба ту бигем? Ту медонӣ? Бале, ман медонам. ӯ дар куҷоае? Крис, илтимос, ӯо медонанд. ӯо дер ё зуд дар ин бора дарак меёванд, лекин дар охир итра аз дурун мехӯрад. ӯо всё равно медонанд ки чӣ рух додагиае, чӣ кор шудагиае. хубаш ҳамае ки ту бояд худат бигӯӣ ки чӣ кор шудагиае. Ман медонам. барои чизҳое ки ту мегӯӣ ман хафа намешавам. ман туро мебахшам. хуб, худи ҳозир бигӯ ки бо хоҳари ман чӣ рух дод. ту медонӣ ира. ту медонӣ ки чӣ бо ӯ рух дод. бале, ту ҳақ дорӣ ки ғазабӣ шавӣ ё ин ки хафа шавӣ. рост амада бигӯ, барои он хотире ки ман туда дурӯғ мегӯм. ман ай ту хафа намешавам агар ки ту бигӯӣ ки хоҳари ман дар куҷо қарор дорад. ҳозир ба мо бигӯ. илтимос, сарк гуфтана. ман медонам ки хеле ҳам қинае ки ин корро бигӯӣ, лекин мада дар корае ки худи ҳозир бидонам. илтимос, сарка. ӯ якумин қисми гуфтаҳои ман рост буд. омада нависонд ва хоҳиш кард ки ба назди ӯ биёям, барое ки ӯ хеле ҳам зиқ буд. мувофиқи гуфтаҳои Кристофер, ӯ вохӯрдан ва машғул шудан бо кекс. баъди чӣ духтар корта гирифта ба маки ӯ мемонад ва пул талаб мекунад барои харидани маводи мухаддир. ӯ тарафи шиками ма омад. якум бор ман тонистам ки ӯро фиребтам. баъдан ӯ ҳаракат кард ки дубора кунад. баъди чӣ ман тов хӯрдам ва ӯро боз фиреб додам. баъди ман тов хӯрда ӯро қапидам дар ҳамин ҳолате ки бадани ӯ дар миёни маву корт истод. баъди чӣ ман аз гулӯи ӯ қапидам. ман ӯро хафа намекардам пеш аз оне ки ӯ агар давом намедод. ман ӯро гуфтам ки мо ин корро метавонем ки ба анҷом барасонем. илтимос, ман ба ягон кас ягон чӣ намегӯм. биё ҳаминҷа тамомш мекунем. ту метавонӣ либосоро пӯшӣ ва ба куҷое ки мехоҳӣ бирай. баъди чӣ ӯ гуфт ки ҳамон вақте места ки ман розӣ шам то ки ба ӯ маводи мухаддир бихарам. ӯ ҳар ди дастоша бо корт истифода мекард то ки ман ӯро сар диҳам. яъне ки ӯ давом дод ҳуҷум кардани худча нисбати ман ва барои хидма ҳифз кардан ман гулӯи ӯро ҷиқидам. ман фикр кардам ки вақте ки мушакҳои ӯ озод мешаванд, яъне ки аз ҳуш меравад, ман мефаҳмам ки ӯро сартиём мешавад ва дар охир ман метавонам ки корта дур кунам ва ӯро сартиям ва ба ӯ имконият бидам ки ӯ ба худ биёяд. лекин ин кор рух надод. ӯ ҳоло ҳам ҳамла мекард ва ҳуҷум мекард ва дар як ҳолат ҳамаш гӯё ки тағйир ёфт ва ӯ дар як лаҳза гӯё ки ором шуд. ин кор маро хеле ҳам нигарон кард. ман ӯро баданша бурида баъдан партофтамш. ман пулсро тафтиш кардам, ҳеҷ чиз набуд. баъди чӣ ӯро ба кровати худам гузоштам ва бо адиёл пӯшондам. баъди чӣ ба кухня рафта қобҳоеро гирифтам ки барои мусор пешбинӣ шудагиянд. ту ҷасади ӯро куҷо кардӣ? ман то иҷоша меом. хуб. қобчаи мусорро ман дар сари ӯ кашидам. баъди чӣ дутаи дигар аз болош. баъдан латаро гирифтам то ки хуна тоза кунам. баъди чӣ ӯро дар сумкаи продукта дохтам. ман ҳамон чизеро кардам ки дар он лаҳза якумин дар сари ман омад. худо ба ман кӯмак кард ва ман ӯро тонистам ки ба қатъи мусор партам. тамом туро таҷовуз накардӣ? не, барои он хотире ки ман медонам ки дар синфҳои болоӣ ту мехостӣ ки кадомеро таҷовуз кунӣ. бале, лекин ин дар мактаб буд. ман медонам ки ту ба ин бовар намекунӣ, лекин ман мақсад дорам ки ба полисия таслим шам. бале, ман мехоҳам ки ба ҳамитро бигӯм ки ту метавонӣ ин корро худи ҳозир кунӣ. ту фикр мекунӣ ки ман ҳамихатара ҳуй метам? ту хоҳари маро куштӣ. бале, аллакай шумо фаҳмидем ки чизҳое ки дар инҷа запикат кардагӣ буданд, ин садоҳои зарбаҳое буд ки Макс
ба қотили хоҳари худаш расонд баъди қоил шудани ӯ. баъди оне ки Макс тавонист ки қотили хоҳари худша розӣ кунона то ки ӯ қоил шава барои корҳои кардагиш ва ҳамаи розӣ шудана дар диктафон запс куна, бо ӯ тавонист ки ӯра розӣ кунона то ки ӯ занг бизана ба рақами 911 ва дар телефон чӣ хеле ки қоил шид дар назди ӯ дар диктафон, бо дар телефонам ҳамин хел қоил шава. 911 бале, ман мехоҳам ки дар куштор қоил шам. хуб, чӣ кор шуд? хубтараш ман ҳамаша мегӯм вақте ки ӯ меоянд. Политсияе ки дар ин ҳолат ба назди Кристофер меоянд, ӯра дастгир мекунанд. баъде ки политсия ба назди ӯ меоя, ӯ мега ки Леопортра ба хатар расондагиай, лекин давом мета ки ира ба хотири худша ҳифз кардан кард. баъди чӣ ӯ мега ки ҷасади Леара дар мусор партофт. политсия тафтиш мекуна ҳамун свалкаеро ки аз тамоми шаҳр мусора ба уҷа меоранд. дар уҷа садҳо тонна мусорае. баъди якчанд муддати дароз ҷустуҷӯ кардан, политсия аз уҷа ягон чиз намеёвад. баъди як ҳафтаи ҷустуҷӯ аз ин свалкаи калон як чанд чизҳои духтара меёванд, аз ҷумла ҳуҷҷатҳо ва телефони мобилии ӯра, лекин ҷасади ӯра боша дарёфт карда наметавонанд. аз ҳамин хотир бисёриҳо мегӯянд ки Кристофер дурӯғ гуфтагай дар бораи оне ки ҷасади ӯра ба мусор партофтагай, агар асл боша ӯра ба ягон майдон ё ин ки ҷангалҳои калони Колорадо гурондагиай ва то айни замон ҷасади духтар дарёфт карда шудагӣ нест. дар натиҷа Кристофер ҳамчун қотил ҳисобида мешавад ва гунаҳгор дар гуноҳе ки худаш ба кала гирифт. мотив яъне ки сабаби куштор чӣ хеле ки худаш гуфта ки и ҳифз кардани шахсияти худаш буд, он хел ҳисобида намешавад, балки чизҳоеро ки ӯ амалӣ кард ки мехост, яъне ки чӣ хеле ки дар журналҳош нависта шудагӣ буд, чизҳое ки ӯ мехоҳад бикуна: дуздидан, таҷовуз кардан, азоб додан ва куштани духтарҳо. ӯра гунаҳгор ҳисоб мекунанд ба куштор дараҷаи дуюм ва 48 сол аз озодӣ маҳрумаш мекунанд. аз як тараф хубае ки Кристофер Вейта ҳамон вақте дастгир карданд ки танҳо ҷони як одама гирифт. бале, чи як касае, чи 100 касае, ҷони ягон каса гирифтан кори хуб нест, лекин аз як тарафи дигар хеле ҳам хубае ки Кристофера ҳамон вақте дастгир карданд ки ӯ танҳо ҷони як каса гирифта буд. барои он хотире ки агар ки мо нигоҳ кунем ба орзуҳое ки ӯ дошт, мехост амалӣ бигардона: дуздидан, таҷовуз кардан ва куштан, агар ки ӯро дастгир намекарданд, ӯ метавонист ки сирини убийца шавад. фикротно дар комментария бинависед. ҳамада хайр, то видеоҳои оянда.